Здравейте, мили момичета! Много рада да ви видим. Добре дошли. Здравейте, момичета. Мисля, че не е нужно да превеждам. Здравейте от мен. Аз съм Меги. Радвам се тази вечер да съм с Нина в този лайф и да бъда днес в качеството си и на преводач. Огромное спасибо вам, красавица, что вы снова со мной, что вы нашли это время для себя. Момичета, искам да ви благодаря отново, че сте с мен, че намерихте това време за себе си. Сегодня у нас очень важный, очень глубокий и, я уверена, очень исцеляющий разговор. Днес имаме много важен, доста дълбок и аз съм уверена, доста изцелителен разговор. В наших прошлых беседах мы с вами подняли один из самых частых и самых болезненных вопросов. Момичета, в предните ни беседи ние с вас започнахме една от най-честите теми и най-болезнените въпроси. Почему мужчина ничего не дает? Защо мъжът нищо не дава? Почему он не дает любви, внимания, заботы, поддержки? Защо той не дава любов, внимание, грижа или подкрепа? Мы говорили о том, что творится в голове у мужчины. Ние споменахме за това какво всъщност се случва в мислите на един мъж, в главата на един мъж. Почему он закрывается, уходит в себя, почему его сердце как будто бы остается броней. Защо той се затваря? Защо той си тръгва? Защо той се затваря в себе си? Защо неговото сърце все едно има броня? И я получила от вас огромный отклик. И аз получих огромен обратна връзка от вас. Многие из вас узнали свои ситуации. Много от вас намериха себе си в, в тази ситуация. И сегодня, И сегодня мы днес, переходим к самому главному. и днес ние преминаваме към най-главното. К части, в которой сила и ответственность находятся в наших женских руках. Към тази част, в която силата и отговорността всъщност е в нашите женски ръце. И сегодня мы зададим себе вопрос, а какова моя роль в этой динамике? И днес ние ще си зададем един въпрос. А коя е моята роля в тази динамика? И что я могу сделать, чтобы ее изменить? И какво мога аз да направя, за да я променя? И сразу я хочу сделать очень важное заявление. И тук искам веднага да направя много важно съобщение. Этот разговор не о самобичевании. Този разговор не е да се самобичувате. Это не вопрос, что со мной не так. И това не е въпрос какво не е наред с мен. Это вопрос гораздо более мощный. Това е въпрос на много по-мощен. Какой силой я обладаю, чтобы трансформировать эти отношения? С каква сила аз съм наградена, за да трансформирам тези отношения. И сейчас я расскажу вам три ключа к вашей женской силе.
И искам сега в момента да ви споделя за 3 ключа към вашата женска сила. Ключ номер один – А ключ номер 1, это эмоциональная безопасность. това е емоционалната безопасност. И это самый первый и самый фундаментальный ключ. И този пръв ключ е, освен че е най-първият, той е най-основният от всички ключове. Давайте посмотрим, что такое эмоциональная безопасность для мужчины. Нека да разгледаме какво представлява емоционалната безопасност за мъжете. Это пространство, где его не осудят, не высмеят. Това е пространство, където няма да го осъдят, няма да го му се присмиват. Не начнут читать лекцию о том, что он не прав, когда он пытался быть уязвимым. И аз ще започна да му четат морал за това, че той не е прав, когато той се е опитвал да бъде уязвим. Помните момент, когда ваш мужчина делился с вами чем-то рискованным? Ам, Спомнете си някакъв момент, когато вашия мъж се е опитал да сподели с вас нещо като малко така на риск. Страхом, неудачей, какой-то своей слабостью. С някакъв свой страх, с неуспех, с някаква негова слабост. Какой была ваша реакция? А каква беше вашата реакция в този момент? Был ли этот ответ «Я тебя понимаю, расскажи мне больше»? А, Отговорили ли сте му, използвали ли сте отговор от сорта на аз те разбирам, разкажи ми повече? Или это было «А я же тебе говорила»? Или всъщност сте му казали аз нали ти казах? Или «Ну вот опять ты то же самое»? Или от сорта на м- и ето отново ти, Или просто взгляд полный разочарования? или просто сте имали поглед на напълно разочарована жена. Мужская психика устроена так, что любая критика, любое пренебрежение его уязвимостью воспринимается как угроза. Мъжката психика така е устроена, че всяка една критика, всяко едно пренебрежение за неговата уязвимост се възприема като заплаха. И его реакция на угрозу – закрыться. И неговата реакция на тази угроза, всъщност на тази заплаха, е просто да се затвори в себе си Отпустить и да пусне или напасть. или да нападне, Перестать давать. да престане да дава. Чтобы создать безопасность, мы должны научиться встречать его уязвимость. За да създадем безопасност, всъщност ние сме длъжни да се научим да го приемаме уязвим. Не, на тебя не слышно? Нет, не слышно. Да, слышно? Да, сейчас слышно. Микрофон. Мгм. Встречать его уязвимость не как проблему, Не, на тебя снова не слышно. Да повторя момичета изречението. а Ам, слышно? да. Встречать его уязвимость не как проблему, а как подарок.
Всъщност, я только повторя предложение. За да го, за да създадете безопасност, вие сте длъжни да се научите да посрещате неговата уязвимост не като проблем, а като подарък. как жест глубочайшего доверия. Или като жест към дълбоко доверие, пълно доверие. Это первый и главный шаг к тому, чтобы он расслабился и начал отдавать. Това всъщност е първа крачка и главна крачка към това той да се отпусне и да започне да отдава, да дава. Второй ключ– Вторият ключ. это язык заботы. Това е езика на грижовността, на загрижеността. Мы все говорим на разных языках любви. Ние всички говорим на различни езици на любовта. И здесь нас ждет огромная ловушка. И тук всъщност ни очаква голям капан. Представьте, что вы говорите на языке слов поддержки и совместного времени, Представете си, че вие говорите на езика на езика на подкрепата и на времето заедно. а ваш мужчина, он говорит на языке актов служения и прикосновений. А вашият мъж, той говори на езика на акта на служителя и на прикосновенията. Для него починить вашу машину или принести тяжелую сумку– это крик «Я люблю тебя». За него фиксира да поправи вашата пералня или да донесе тежка чанта, всъщност това е вик аз те обичам. А вы в это время ждете букетов цветов и других и долгих разговоров по душам. Вие всъщност в същото време очаквате големи букети и дълги душевни разговори. Что тогда происходит? И всъщност какво се случва? Вы не видите его попыток проявить любовь, Вие не забелязвате неговите опити да прояви любовта си, а он не понимает, почему вы не цените то, что он делает. а той не разбира защо вие всъщност не цените това, което той прави. Возникает обида с двух сторон. И всъщност се проявява така наречената обида от двете страни. А, у меня в терапии есть один мужчина, На терапия при мен имам един мъж, который пришел ко мне после того, как его жена объявила о том, что она хочет разводиться. всъщност той дойде при мен в ситуация, в която всъщност съпругата му обяви, че тя иска развод. При этом они жили вместе 20 лет, И при всичко това те са имали съвместен живот близо 20 години. у них 4 детей, Те имат 4 деца и она решила развестись. и въпреки това тя взе решението да се разведат. И основная причина развода– это то, что она не видит, что он ценит, сколько всего она делает для их семьи. И основната причина всъщност е, че за нея той не забелязва колко тя влага и прави за тяхното семейство. При этом он тоже очень много делает для их семьи. И при всичко това всъщност той прави също доста много за тяхното семейство. И у него тоже есть проблема, где она не видит то, что он делает для семьи. И от негова страна има същия сходен проблем. Той не вижда, той се чувства обиден, че тя не вижда какво той всъщност прави и инвестира за семейството.
И оба они находятся в такой обиде, что вот этот развод кажется единственным способом решить проблему. И всъщност двете страни са в обида и са в един такъв казус как да се реши тази тяхна проблем, този техен проблем. Но в ходе работы они научились проявлять любовь друг к другу так, чтобы другой заметил это. И по време на съвместната работа всъщност засегнахме, всъщност основно поставихме за цел тази задача двамата от тях да забележат останалия в тяхното семейство. И они оба увидели, сколько любви у них друг к другу. И те двамата всъщност забелязаха колко много любов имат помежду си. И их брак сохранился, и они в отношениях вышли на совершенно другой уровень близости. И слава Богу, техният брак се съхрани и те преминаха просто на друго ниво. Задача заключается в том, чтобы научиться видеть и ценить заботу на его языке. Задачата всъщност е да се научите да виждате и да цените загрижеността на неговия език. И что еще очень важно, это научиться мягко и без претензий объяснить ему свой язык любви. И най-важното тук е да се научите меко и без претенции да го научите да разбира вашия език. Не требовать «подари мне цветы», Да не изисквате подари ми цветя, а сказать нежно. а да кажете нежно. Знаешь, милый, для меня цветы — это как маленькое подтверждение, что ты обо мне думаешь, Знаеш ли, за мен цветята са като малко потвърждение, че ти мислиш за мен. что это наполняет мое сердце такой радостью и любовью. Че това всъщност изпълва моето сърце с такава радост и любов. Ты не требуешь, ты приглашаешь. Ти не изискваш, ти го подканваш. Ключ номер 3. Ключ номер 3. Границы, которые привлекают. Граници, които привличат. Третий — самый мощный ключ. Третият е всъщност най-мощният ключ. Что такое границы? Какво са границите всъщност? Границы — это не стена, которую вы строите, чтобы оттолкнуть человека. Границата не е стена, която вие изграждате, за да отблъснете човек. Нет, это калитка, на которой написано «Вход только с уважением». Не, всъщност това е декоративна ограда, на която има надпис вход само единствено на база на уважение. Это ваша самооценка, которая воплощена и проявлена в действии. Това е вашата всъщност самооценка, която въплощава човека към действие. Многие женщины путают границы с ультиматумами и скандалами. За съжаление, много жени бъркат границите с ултиматум и скандали. Если ты не сделаешь так, я уйду. Ако ти не направиш така, аз ще си тръгна. Это не граница, это угроза. Това не е граница. Това е ултиматум. Исходящая из состояния жертвы. И това произлиза от състояние на жертва. Настоящая граница выглядит иначе. Истинската граница всъщност изглежда другояче. Это спокойное, уверенное действие. Това са всъщност спокойни, уверени действия. Например, Като например, мне больно, когда ты повышаешь на меня голос.
За мен е обидно, когато ти повишаваш глас. Я не буду продолжать этот разговор, пока мы оба не успокоимся. Аз няма да продължавам този разговор, докато ние и двамата не се успокоим. Я выйду в другую комнату, и мы вернемся к этому позже. Аз ще изляза, аз ще отида в другата стая и ние ще се върнем към това малко по-късно. И самое важное, вы встаете и уходите в другую комнату. И най-важното, вие ставате и отивате в другата стая. Или, например, Или, например, я устала тянуть на себе все домашние обязанности. аз се изморих да върша цялата домашна покъшнина. С завтрашнего дня я буду готовить только завтрак и ужин. От утре аз ще готвя само закуска и вечеря. Обед и уборку в выходные мы будем делить пополам. Обеда и почистването по време на почивните дни, уикенда, ние ще си поделим. Я составила список, И аз съм направила списък. и вы составляете этот список. И вие сядате и съставяте този списък. И самое главное, придерживаетесь этого списка. И най-главното, гледате да се придържате към този списък. Когда вы устанавливаете границу, вы посылаете миру и ему мощный сигнал. Когато вие поставяте граници, вие изпращате към света и към него доста мощен сигнал. Я ценю себя слишком высоко, чтобы терпеть такое обращение. Аз ценя себе си доста на високо ниво, за да търпя подобно отношение. И вот парадокс. И ето парадокса. Мужчины начинают уважать такую женщину гораздо больше. Мъжете започват да уважават такава жена доста повече. Они чувствуют в ней силу, опору, Те чувстват при нея силата, опората и они принимают правила игры. и те приемат правилата на играта. И именно такая женщина получает ту самую заботу, не выпрашивая ее. И именно такава жена получава истинска грижа, обгрижване, без да моли за нея. Итак, мы с вами прошли через 3 ключа. И така, мили мои, ние минахме през трите ключа. Безопасность, Безопасност, язык любви езика на любовта и границы. и границите. Это не манипуляция. Това не е манипулация. Это осознанное строительство здоровых, зрелых отношений. Това е всъщност осъзнато построяване на здрави и зрели отношения. Это работа прежде всего над собой. Това е работа преди всичко над себе си. И сейчас я знаю, у многих из вас в голове вопрос. И сега знам, много от вас имат въпрос в главата си възникващ. Это все звучит красиво, но как это внедрить в свою жизнь? Това всичко звучи прекрасно, но как да го внедрим в живота си? Как перестать реагировать старыми привычными способами? Как да престанем да реагираме на стари навични способи? Как не сорваться в крик или в молчаливую обиду? Как да не изпадате в истерика или в мълчалива обида?
И именно для этого я создала свою терапевтическую группу для женщин. И именно за това всъщност създадох своята терапевтична група за жени. Это не просто курс, Това не е просто курс. это безопасное, поддерживающее пространство, Това е безопасно, подкрепящо пространство, где на протяжении 10 недель мы будем шаг за шагом на практике разбирать и внедрять все эти инструменты. където в продължение на 10 седмици ние крачка по крачка на практика ще разглеждаме и ще внедряваме всеки един от тези инструменти. Вместе с другими женщинами, которые проходят через то же самое, вы сможете научиться создавать ту самую эмоциональную безопасность. Заедно с други жени, които минават през същото нещо, вие ще можете да се научите да създавате тази същинска емоционална безопасност, Понять и освоить свой язык любви и язык любви вашего мужчины. да разберете и да усвоите езика на любовта своят и този на своят мъж. Научитесь выстраивать здоровые и твердые границы без чувства вины. Да се научите да а, показвате, да построявате здрави и твърди граници без чувство за вина. И сможете превратиться из женщины, которая надеется на заботу, в женщину, которая знает, как ее получить. И ще се превърнете в жена, която не само се надява на забота, на загриженост, на обгрижване в жената, която всъщност знае как да я получава. Вечером онлайн. Групата ще се провежда всеки петък вечер онлайн. В удобное для вас время в 20:00 по БГ. В удобно за вас време в 8 вечерта. И для вашего удобства есть возможность оплаты в 3 платежа. И за ваше удобство има възможност за плащане на 3 вноски. Места в группе намеренно ограничены, потому что для меня важен каждый человек. Местата в групата са преднамерено ограничени, защото за мен е важен всеки един участник. Важно создать доверительную и глубокую атмосферу. Важно е да създадем дълбока и доверителна атмосфера. Если вы дошли до этого момента, Ако вие сте достигнали до този момент, если ваше сердце отозвалось на то, что я говорю, ако вашето сърце се е отзовало на това, което казвам, если вы чувствуете, что готовы перестать биться головой о стену и начать строить дверь, и ако вие сте готови всъщност да биете стената в главата, да биете главата си в стената и да започнете да строите врати, то сделайте первый шаг прямо сейчас. то направете първите крачки още сега. Напишите мне в личные сообщения слово «группа», Може да ми изпратите лично съобщение или в чата думата група. я лично отвечу вам, Аз лично ще ви отговоря. расскажу все детали, Ще ви разкажа всички детайли и мы с вами поймем, подходит ли вам эта группа прямо сейчас. и ние ще разберем дали тази група подхожда за вас. Все вопросы и разговоры абсолютно конфиденциальны и ни к чему вас не обязывают. Всички въпроси и разговори са абсолютно конфиденциални и по никакъв начин не ви обвързват. Пожалуйста, красавицы, не откладывайте свою жизнь и свое счастье на потом. Моля ви, красавице, не отлагайте своят живот и своето щастие на после. Вы заслуживаете отношений, наполненных любовью и заботой.
Вие заслужавате отношения изпълнени с любов и с грижа. И начать их строить можно уже сегодня. И да започнете да ги строите, можете още от днес. Спасибо вам огромное за ваше доверие и за это время, которое мы вместе. Благодаря ви отново за доверието и за времето, което бяхме заедно. На сегодня это все. За днес това е нашият ефир. Благодарим. Пригритки на всічки, целувки, оберч от сердцето на всічки, мильчики. И до скорых встреч на нашей эта группа. Съхранила запись.